chia ma Susie what's in the ne eba me call time Bible Quran chefua bodu ya snap no nye kasa pre komo ina epe wacha me pa Bible akọ in chapel muko aso yo peja ko so bowutin ayami of my Susie we kra some Bible Bible say asema amrebeka say asema amrebeka no kwan kotin inja akohwe erade boa order and I of my man kase na eba me na kase bi mo my video no yen fan kai wo afi na video ko ka kire mo so mu mai oh ja on no so local market no friend ma me na kase nti me na kase no mo hwa ha o ka mo wie school ne papa boni tirem no form 1 oboni tirem an last year 2024 for him on control let's man it na name aha o ma okwa ni ah o hri okay my 2024 for him on control nti abofo ne oka 2 weeks wa control bi se o de o ka da boarding nti abofo ne kwai boarding no na me nim da abofo ne control bi nti papa ma na me friend papa le mat da abiga control bi na sanya no kwa da abofo ne o control bi si na me sa me matin sanya no kwa le dia na nto abofo ne ko school mu wono na afa ma ya abo school na me si na school mu ba ya do sa o control bi si na me sa me fa papa me be sa papa si anya no kwa na aba ni se o control na me sa wo ne za ani da me dem pa bo tewachi na aya abofo no me friend a opada utuma kasa de chemno utuma kasa bibi opeso bibi halu into I want us minister na ma say ni ska ne say ko no ofram there ya abofra no ohwa bibi hon utuma ya de na anka we bisa na ba de na ho no utuma ya de na anka no how a sha say be school na ya no na nde aya de no me say the teacher for ne sakra na ho keka ba form na ho keka ba form okay into ada obocho bi isiwie yi papa ne be di ne be Friday no ena me fa ne papa ka che dey me pada abofra no wie school a aba me chana mo ka fa no so kaka na leta mo so do ni school ba mo so mbo ya mo wa me da papa ne so ntema abofra no amba me chan ena mo to ma adwum enti mo to ma adwum wata pa de ma me fa me da na abigala ago na me say wa bata krade wa aba mori fi mori enti na nti ba we be 5 o'clock papa fra me there ma ate abiga nanka na ma sa sisi ala ma me from there abufo na oguduro na asi no no bia na mfa nanka ncha ne there wo ogudu na ma sa me nim nti me from ma me na ase nsana la abufo na ba no ma fre da abufo na le no le ba nti won so bia anyi wa ni phone ba ma abufo na wa de ne wa fre no nti wa ma abufo na wa fre no video no nti abufo na ba ya sa ma nsa no nko Yadamase ebusuafo bia da no ma hwe bi na no Tuesday ene maame ne ankasa wa ha oba pa me pa cho ma ne so em se mo de asem no bai e be dai e de na asi ni edi kan no medical ma so for maame akasa ansa because ono no nkasa ai so for maame pa cho take you seat maame ai so for mama pacha to say mama pacha na erade we din kasa dey say so for mama Mary you man Bible mama so for mama dey beje Bible ana pacha asasa yo peja ko sole bo din ya me so for mama Mary mi kra Bible sa sama me bekai no kranko ni nitro onya me boa me order so for mama ya bakitu ene ne papa asemo a allegedly yesi wadini ede na unim fa ho oda wodom oh me da se bebre me se ena kakra ni na akra ne beka asem ne kire me se ade a ne papa ede aye din wo na akra ne bebo wa mane ye no jim okay nti akra ne beka ye no ma okasi so se owogidie wo mi musa me ne obi a metumi aboa no na ade ne ha ne pa nti sa aksam na akra ne kan no so ma me so me ye ne se ni atie bia gidi akra ne nya wo mi mu no me ma no enhwe ase nti kwan bia mefa so a akra ne benya ne fa ahodie no mefa so nti yetu ho na mo bia anyeye na odomfo bi a kire ye kwan me sister na kire ba ne me o kire ye say o hwe program pa nti ye mla wo na obetumi aboaye ampa ye ba ye nso mo andi ye hwammo mo age ye fewo so
Sada no ya wada na yehia ye didi nkomo bebre na ne tietie nyina akosi se ye besa ya hia enadwi enti ye de akwanya akwansere to ho se na ne ye bekọ na enadwi yasan aba moma ya kwanya no na ye nam kwan ma ye kwa na call ba ye misofo ma meketwe epeke call no nipa ne se opeso wone mekasa enti no onfa ono ne normal emma me enti meje normal no ano no ode be twere hwansa sa asem fa twere hwansa mate akora yi oba wo nche no ne suban a senetie oba me nche ne de o ya akora bi a obuade one wo kasa onyi me pa acha wonfrim de obekire ne se onye bia so oye no wani die kwa so nti akora ne ba me bepe na asem pa na mri kakra na ochiro ne bi isi wie na oba ye no na wasesa akora akora na minimu no na nyi wono na mihunu no nti ne ma me ne de ya na one na eku me de wo ko mori me do na msi da bi bia oba na dura ya wasade se wo na wasa wo hwa akora no nti se bibi na ekoso bisa akora ni o so bisa na onka hwe nti me ankasa me fra akora no na me ne kasa na ne stepfather ewo ho nti akora no wa anka hwe nti ade achi ya numre ya sorry ye party nti ye wie party na obi akwhyehyɛ ne da mu no na akora ne ba me nkyɛn bɛbɔ me punu me so ne me wo nkomo na ɔka asɛm no ɛkyerɛ me sɛ ne papa ene nada na ade na ha ne pa amasisi a wo hu nipa mpo a ne nipa ho ɛyɛ nahi enti me mmoa no akora ne ka asɛm ne kyerɛ no why bad time sɛ na how mama me papa esan sɛ me aso me kuta maya ne bi ɛna obema ɛne wakeka kula a wagye atum sɛ mo ne kɔmpa mu no ɛnya agoro na akora keto a panimu ahyɛ no ɛne nada minya tenka ma ne sɛ ɔfo wɔ yaw mu pa nti wasam so mi gina sɛ oba na me bo akora no akora wachima me pa try ne papa yɛ ne saa ne wachima me pa try na odemedase sof mame tenase Krista be transe me pa cho ya mo nkata me be ani mu mame na no bi mu se ya de na we de me kata na nim na de wonyam no na me se akola otumi akwahye be ma de ma na jo anopa 10 amna bo 2 1 pam no ono akoi se be ma ka che se be have wa fe na wa fi mu ama ne dia wo mu me me kata no ono so nya me kunkura sa akora no obeje no boy ma Chris it is say bi wano o papa mi busa o de twato eye no Chris o papa no wada papa no ne wada wone wo da obo ne ho ban say bi ofa condom bi anase wan yusu bibia na wa mia wano nso omia wano na wo wie yenso wa ma waduro bi anom se bia won nyensen ya kasa kese na ni ade ana ono abe ma no wa bɔ ne ho ban personal tu na mema de o anu bi ana wa no lidia eno so mema de ni e free sada no Krista be wo papa ye wo sa no san na wa brabo no ene oni padua no wade yom no san na wo hunu wo say I did be a maybe asesa man bibia asesa man wo papa ne so wo baba bi kan wo wo ne ho na epani la ono na epani to ono so tifie ho bi menim sisi to ana so koma no de na wo ho no ono so wo ho ono papa nyonko fa ne te sei I to say memenem papa de na ono so esono ne maame pacha enti asamui enano a omo baaye no papa kokko bi o kan onu se ye on de opesi e bodua o papa ba ha no papa bi o kan ho a nanim ko no nye de onu o hye kotu ba ko a onu so nanim so aka sa o papa no o se ye modua adina mi bu sa o de twa to no eye no kore sa wo papa ne wada pacha eti adina na opesi ye de boa wo ada wodoma
Pese mo twena so. Wo pese e twena so. Yemfa ne say ya twena so. Ye de na kotum. Ye de ne kotum a na be school. Ye de ne kotum a na be school. Me maame wo. Wo maame wo. Bacha. Wo ko school yi sesi e ho na be ho ka no. Me maame. Wo maame. Bacha. Wo papa mfa bi ama. Bacha dai. Yo ne no dem asem se hwe. Yo nti ebusuafo di ama ye ebusa no. Confession bi akoso. Ye de ye tasem ye ntanipa. Da ye story ni wie ye no. Ade ye cheye. Ene ye papa bi a. Oso ode adwuma oso opposition cream. Oka le free for no ho. Enti wode akura yi papa ba ko ka ho na omo ye me sa na omo bae se nko omo be hwe kwan ye de be fa so ade nti na asem no yakoka ne mframam na mfa ne nkosia ene da no de ne ke kasa tournament cause me bu fuiye sa kwala mo bon sa kwada keto entre obi kasa de waka na enokre na se ye nokra ne papa ni pon ne kote ano ba atumi aka na to ho awa na kurem akore osuo na nimu mabro eti na nimu kura na sabi so etwe boko akono pen e wo ho a wutumi ewu edi nsemu ya na no se nokra ne da ye ka bibia papa o sheko tu die chese enti ase e na law eni e be court lawyer hey anko enu dia mamu fa makura se obi pa kura ketwa sei na me bebusa ne maame asem ne se wie so mo ko hospital me say wo mo ka se ne wo mo beba confession abam na na bra pa ye wie so ogwe no ma ko ye for ma complain no china ye nko chi teacher sino fa camera si so no china fa video meto so ye me di agro me say 2025 ye mfanya ye mukabu do bi besi bia mukamu because ya so taso ama etibra ya so taso gana wunya epe ena court ena wunimumla wanu di for kwa apia enso to ayampe se ne lawyer se na se kwa apia eni akola na wakodi na saman kasem ehun asem da ka kire lawyer se wonyina yi na fe no obedi asem o asem bi afe no obedi asem na wachi kwa apia wo betre o TV so se wo betre ndi fi kuma se dwa akoduru Kosovo na ka kire wo me se kwa apia na wachi me no na free achim da wo town brono ba ko so eso me dem rabeto ba bi eda memo atrande efre hwa adabraka edu Australia medofo abaya atenase na maame mra o maame so tia no wati ntasuo so no so oni e de nyi se fucking pregnancy no o so ti ntasuo so ba twa manso be de no akasa me pa cho ntasuo wa mu ana mo pa yi man mi chi golu tu anu manate o to abisia no opikum sese kwa akoda bi odan yem na so wuremure obe stop omo masu kremkre omo na ye he maame no sa me pa cha akola ya sami ba ye Suzy mo de no call hospital Mpoche ya no ko hospital doctor ka say doctor ka da when infection wa na ase nti o ma ya ka ye lab ma lab no so wo confirm me ti o ma nundu nti o ka da nka oko school ba nanka ya yina atana aba ma wa infection dey send ye ntumi ka say na nti na man infections e bi kura na wo dada se dey tamsin paper no way me pa cho munyi ma me na me hwe ne bia o hire wa ha no etete nurse ekura se nurse fu ni bia tete ekura se nurse fu ko be hwe so kenka ma tete ekura se nurse fu ni bia be hwe mu kenka ma ye ya makora abusuafo asem ha o Ghana wonni bia utiti sa bodwati
Debi transe nanimu beba anabram pa bejiman Joyce Tina so aba Nana J Johnson so aba ane Sakina Solomon lebene wo adiama akwaso Ghana no awere ho pa Esther Awuzi Maami Jesiwa Kofi Antwi Asante Esther Yedamase wow na ya the lawyer Dr. Fonchero yenso asa etuabo mu ehunu we niama ya kekabo mu ehunu PHSSG glucose glucose nyina wo mu ketones proteins broad na dey bilirubin urobilinogen adeno we dey ehunu wo si we ye T vaginalis ese ohia etwa ho asem no wo ka ekwasi ho crystals not crystals nyina wo maase sa crystals dey sa ho na abrampa crystals yo na no dey sa ho I say crystals no seen bacteria no seen where is SS not seen pulse cells 5.1 EPI 15-1 and you are cranially and I will say microscopy appearance hazy color straw no straw I didn't say in our mass nyame instrument ya de ye ne instrument dross you do mo call baby papa integrity medical diagnostic and inti enya grodi kra na ebra mo ko na ye frɛ sofo maame no bibi akoso asem bi akoso na ho ena sofo maame be ka de akoso na ye nyina ya hu so bi asem ba ne ye ka na wa wo gye yiri mu twanya wa hwe na aboampa wani mu beku yas be pa chom di ma fese wani amawo Dr. Tanda so enya sem keto akwa ye nyina vie ne nkyirem abu akwa ago obehye brato yade yeso ade ne betwa wo mo yade dia onsa be pa chom 0500 7272215 na yenko yanim ade kantanka ade no watoto shirt maduru ha sima address ni bi no sima address what atakra de pe why adwuma ship mpe ai sima o se why adwuma ship mpe ayo me pa chom Joycam Roofing Company Limited. Ye kwa akobo ye dan so. Say ye nyina mfie ni nkyirem. Self lock. Woye Woodwest and the transfer. So you be told pa chow. Wo ma free estimate baby a wo. Bra no mehwe ma. Wo frɛ na wo beba. No moso. Kumasi wo Hansa Brigade. Kumasi wo soko ba mpa me. Any police station here. Techimai Hansa. No mehwe ma. 0540125816. Me pa chow boy ba medical research. Adwato adumenu. Fifrate so. Ye nyina mfie ni nkyirem. Akoma bo kinkin. No nhwe wo. Moja broso. Preke. Wo so the prekase power. O di begum kwa ma na so moja wie nyina dwane. Bibia be 0249761508. Sister Natural Spices. Didi peche. Ya wakokɔ de. Odwan. Aponche. Na ntwie. Ya wo fish. Kɔ na kwa gibi. Emaduane ye de. Ye de ye nkwan. Esade ya bomu. Papa Jima Bedu. O the sister product asom yen and wo de we AP ye so. Me pacho kwadu pampa so PZ ukoye papa Jima Bedu shop ma justice radwa wo nyina wo ho manimu te se be o kama 0243535025 Exodus yenkonko tobi moringa capsules dro dandelion capsules etu pressure ntafo any diabetes tonkotoa mienu ba ko bia yimienu wo yade ne watu be dwane 0544447033 yakase pad yakase yas pad yankase pad Leicester Ghana amwase ye wo de wa ye ye ho ne wo
any the Isha 24-hour protection. Kama 0302235295. A bishop. A pemprandi fee ne ho. The gu kom. The gunsa. The other show assume. Usisi. I'm necramofo. Mubedi buronye. Kwana kwa jibi. Ne boada for. Ukra force this. Yawa ashtam room. Adisha market. Yawa server. 0598585219. Sasam heba. Eye dro kokwa jibi. Yawa sasam heba misha. Etu malaria ni nyina. Freshman capsule. Ebema gina so. Fresh lady capsule. Emoba ho wese. Fresh cold capsule. Ebetu ko kwase. Kana heba misha. Eno betu namu sa ya die malaria nyina be. Malaria ni nyina. 0243559319. Gentleman Dental Clinic. Ye kwa kohwe ye sen. Ubetu. Ube polish. Ube si. Ube fele. Do be ye bia. Fo ni chire mu. Enu mu kankan ku. Ube yi ni nyina free ho. Ya wa brepo Total Filling Station chi. 0559139582. Sister Sanitary Pad. Kona kwa jibi. Ya sheda aye ne kama. Ebebo ho. Sister Sanitary Pad. Ebe so bibie. Ya wa aka nkuma. Ya wa kase kakra. Eshemu edu. Kona kwa jibi. Uba akosukua. Eye kama se. Bishemu mano. Provision stores wa hudum. Unsabeka bi. Dahlia perfumes for ND Aba. Kuma subenya bi opoku trading. Halimats. Dahlia depot ahojo. Me pacha wasi Dahlia perfumes so ukra 500 gravity etubi ato 0548005570 Robert lubricant engine oil papa oka ne yareabo caterpillar ana excavator wudi kumwa engine ayo boko 0592350916 give us P capsules kona kwa jibi Wudu sinanimu a ubegina so ma ba ma wunyina so nche kona kwa jibi nsu awe ebema ho give us cold capsules ebetu ko kwase ayamutim ebema ni nyina afiri ni nyina be koko give us aba misha kwa jibi malaria joint give us GC and the capsules kabo manamu saya dia 0543222470 Colitac Dental Clinic. For any children, no X-ray. Obey ni crown bridges. Obey the camera. Me pacho dental implants. Obey 1 year. Me pacho ubeye clean ubeye polishing. Ni obey yama. So pesa wote da mo gu so. For any children no yama. Ya pata se kachi ya majima num. Ya Ben Vegas. Obey ni for 0538250078. Educhumuwa. Osi madansi mami aduchiwa ayamutimu pay oya de se oba ya che eni dani o wonuro tuchumwa malamis ase nyina betu malaria ya juma kakra no abre ya no ani suyo wisisi ni nyina no tonic no e obehye kama mankapo ebema bema ginam 0599415191 where your top eye care clinic fu ani chirem no hwema obehye wani ama bibia fi so se ye wisi ade wa chira kabom untimi huna de fu ani chirem obema sunglasses ama wa protective glasses obehye or your corporate screening school any community be move from obabe screening no amamu oya juma frejwada ekopem efiada memenda anopa no nwotwe kopem awia no mienu yani nrom hotel eni dia no hwe so amekumase 0552292274 ebusia asembiasi kofame betranse na de si ye no yehwe achotop choni bia ba momom lawo ebre no ko amuma yemi yes se ni amasema ba ya hapa na mifa konko eko me pa cha osof mame wo se da mo ba ya mo ko no asembisi adawro ma asembeni si oba pampa cho me das pa cho ya no amane so kakra me pa cho yo eda no ya wada na ye behia na ye ko no etikem na ko ne baaye ne nipa no bisa am sof mame keto asa opeso wo ne me kasa nti no onfa ono ne no ma emma me na me mfre no nti me pa cho me frɛ no na mbisa asa oye hwan na so ye na ye ne wo ebe ahia wo osompa no na msemo amoba mo ya miensa nti mumuni ye wo he na ne me kasa yi na o se me na me hye coach no ayo dio so ay lawyer me pa cho ay obo so se ona ne lawyer no na msem pa cho me tie o na o se a ekwan bai na ye be fa so a asam na aba no ye be ka ne boko na me se asem ban na o se asam na asi no wa frɛ be ma no ne wo fa no na wa confirm a kire ne se ablantie no wa ye na ye ka asam no ke be ka ne boko
nti e ba ne say na fe ye de abepia na so nti ase anya adwuma na mpo nti ase ye adwuma ye ntumi mfa mala nhyɛ ye nsɛm ne ye nye ne ye pɛ nti ye nso ye hu ya asɛm ka no ti ne de abedan ye ma me sɛ onka ma ye no na ɔse a ye nhwɛ na asɛm no ye nka ne bɔkɔ na so me de mentumi nka ho hwɛ ba bi asɛm na du no nti na ne ɔmfra mo na ne wo no ne mo nka na so agye atom sɛ one ne ba na dade a omla mbo se na chese papa ne frɛ o si bra na agye atom me pa cha wa ka sɛ one ne ba na da papa sa papa no minim ne din in fact my very very disappointed in him sa papa na odi achi sɛ o ye lawyer no no so ye la free in fact asante region ha electoral commission wo ye adwuma ho a odi achire eba ya sada no chese nyanya me krank ntokwasi said ye wo kura gina taking a strong position person wo kire se wo papa enye no kre John Kumsin la free enye no kre etu se papa no ne sa frɛ se wo mu sa John wo se no kre wadi ni ba no mpa chan na ye no wo mi anopa yi wo ma enu ti ne pese wiase nyina eya dansefo nana prampa ti sof mama de be ye ne se ye wie so ya ye be kwakoye case mo na ye boa mo na mo de masema ba ye bi de bia yes ye be boa no be hu ne akofre wo ne akofre mo no makoka ne kokuam bible says so na asem idai de duachi ma ho ye den ye boa mo eti se mo free ha no mo be frɛ mo se mu ntwaso na mu twaso a medie maye medie wi se ye wie no mo be frɛ mo se mu ntwaso na mo koka na ofia because se ye dwen ho se e bi a ekochi na obi ahwa akola yi no wote won wote sese bi tiase ewu ne papa no woni maame na ehwe no o ko school maame na kwaji no 8 million e no de ne ko eti wote wa wo ye de eti so fa maame pese eti free mo ho my ready decision ye pese take no na ya mo am so mo pere sa so nyentwa so a me pa cho de mo ba ya akwa ne benya ne fa ho de bia ye ta mo chi fa ho de ne bi ni sen de fa ho de na mo pa ma ba bia mo de ba fa bia ye beto ye no ya gitum yo ene na chese sa ne be sie because wo maka so mo be ba no o mama nipa no so sabi uto unya koda wa frɛ se wo mabusa brante no so wa yes amumu yote no eti case ne be kwa akoye na ye koye case ne de ko police station na fe ya asem no court na ya take for say papa no oba no so no lawyer eti adenti ne ya kasem no eti na ye nyina ase ne ya hia na obi ane ne lawyer na ye de akosi mi na ya hwe de mra no so ebe ka e de amaye and it's a champion to so for me dance mechia atiefu nyina ni ahwefo na mo so ma ye programming kwa na ye komunum ye nim anim mpaibo so for me o say de bia ya na oka ewiase no kre e ba ko pe na onyankopon so na ye da no na onyankopon no ya ye da no no wuntim fa bibia ensie no da enu ntina sa woni wo maami o wo nu o wo kunu o ni bebi oben wo bia sania se wo hweyie enyi enipa no enni asama na wo kana papa na na odi akire na do wa ina sem de ni se ebodua no sanka ye bodua nka papa yi akore papa yi na nka wu na onyankopon de ade ba ko ya na mede na se wa ma ya hu enipa tirimo so ba me ya na mona ka ye twa ho se kai ne so ampa se akoda ya wotwe eni ho ye fa na basa na batwe ne kon ne hin nanim na akodo odi ka mi ane no fo ne nto se ana ne hin akoda yi no ba bi anya akodo ke se papa no ye obufu ankasa se emma bebre na mo no ye practice kula ena nche wonna kwasa bonten so ne ba bia emma abu edimenti na sakola we say na chese so mama ayade ya wotaye ebi na asi wo ba ku hu akore wo mfichire kore ye ko fa no tu e won kan o fese
wo me area enti ya sani ma no ya emema binom eje no ya de bi in fact wo mu de enum me ebre yan kwada no enum de enum me nso bagana enti papa no so ma me yan kama ne ya tententente ni ti awan ne waka esese kokko ye case na se court ne be ba bia na ye jail no because ye jail na akwa we say nka because no ne kwampo na ehwe no ne dache na wo se no ti ye yiri fu de ko si kakra wo ye yi na ye say na pi e be duro na koda we say wo jam pempen so wo yakopon e pese wo diri jira ti me so me no ya adwe say ne be bia ne ko ye case na ya fa na mom no ye kase ye kase na so oba ene nanka ya tra office na ne ye meka bia no so ya kan e wo ho no so fa me das manuesi for Mr. Nanu ye nua Dennis ba ha se wakoye adwuma ma adwuma no ye nimu no akoye nsem bebre one that ni kura kasa preko kita kasa preko ni kura snap kita snap sa samo ami bedi elu ya na ewrade na nanu mo ami abuja fo mo me ko computer so jedi mra why na de na etumi atwa nsu no se ne nsu betumi ayo 4 square nti edidi mo ana papa no bebi sam se metumi aton de abobo ya aton pure water na ina mi se metumi aye eno so pese wangasa no free me pa chawo mankasa de men me yere ne me maye usum aha nti sum na free buy me pa chawo yo okay na juma na mo ye no we ba chawo juma no dodo wa okay wana wo change ye pure water no okay na wo de abaya akra na ashama na ya ton wo no okay nti waka kire mi se opese o ya de bi mame na saade no se mi bi mi sia no ho se me yere ne me ho se akobo bra den de aba ti o kan sa se me to mi timu no mi se be ye me de nti da ko ka kire mi se opese me fa moto nkoto bi o wata mano no ena o de me call tishi ti o de me call tishi no waye keja ye be hihye nsuo wo hihye nsuo no wom na do padlock atum nti eno no wo hihye wo de nsuo no manipa no first day a wo renyi sika bia de o de begum bia offer wo ban 50 bucks na wo di free no okay because na nsuo no mo nto but no say yin itume ye ni itume boa no na nsuo ni tina no mo to hu say nsuo no mo to na ya soma ye nua be ma baako Kevin ama wako ashama yana anakra na ashama no se omo nkwane ye nkwohwe nkratem na sobo no a Dennis di bo na dwumawura Dr. Solomon Kwabi no ye hunu de wo kam no kure ne ye nya Kevin wa homa no so. Hello Kevin, we nya asemo a enye se telephone bia begigi nipa wo we ya de nipa ni abre abije be na enye yamo me pefon foforo ne fenye sa ko we ni abre ne hello bebrebe na ekoto efia ha no hello abre edi ebe nko na no bedjuma du aduane kakra be di ba be tran de hello o be so no aduane na edi avia ya fira Kevin no na yemu bia merem misira no one de ntimi ne guso kasa no se anonto ka ma me na mi se me peka antim onto moto you kada ne Sompa mama yere ne me man Sompa FM because me yere you operation when you make there iti bosumu so no beti a ka so ya o tell 25 days asen abeto so ana 18 days asa we fi ase etia bosumu tu aka say bosumu me ba first one mama bosumu pepe painting omutia me ka mu say omu ma me say 7.2 say nti ni next day no ana after some months no omutia me ka 15 million by 15 million so no
why welfare by force welfare say obey you win you ye betel obeti na say o ma mi wu ana akwaware a omo de sika no bi be ma o eno no what say 50 cedis no say we dey kakra ana me say ina ye kesi nye but we say wo nye kura na asama da chire no so anu odi no nti asama na ne obi so ne wo fa yire ne te esamu asimu anu odi ne hello my lady. Akala te say. Pacho nyame adumo na mo nso e. Ya ho ye, we de na no ye soma wa shaman. Said the mistake. Bi a chire na jamo nkwa nkratem. Wadeta. Sompa Nkomo wadeta. Wada wodoma. Ukọ ye no, ukọ bi ebuku mu no de na asi. Pacho me ko ye no. Sene abrante ne bai obeka ye no. No kre wa ye adwuma pa na sene no ka se wo ye adwuma no. Sene o ye na adwuma ne san wa abra na ekenim dia. Enkeye nanso ye ba ya ye chini ya ye nante ye no eye kgs mako 37 na o so wa supply no metimi aka say yakobe to say 15 kgs so emu 4 pe na meka say ye be fa ne say ekenim 11 na aka ne de ni nyina ye eka nko a enti say o ka ne sa dia na say eka ne de bebre wo ha ye check kra na ye nwie enti egu so ka ve ya tie ye chi kakra wo de o ya na wate asim keji na mo boso no eka no ne sei ya tuama no anase ewo he me pacho wadaroma nsuo ka omo a wa supply omo a onya ngigi iska no enwie ye also sene omo a wa supply omo a omo atuaka enti na sa no wo ka se 15 kg sa makoso na eka wo mu no o metu sika na ma Dennis nu no wadi anase sika ne hye o ma watwan ma o ne to a o muntiaye sisi ade o muntia sika ma Dennis na emom sika ne wo omo a wa supply omo no ho e wa abra o muntia aka ene ese ne wo ni sika na ba ko ewom ne se eye cage ba ko aye course no eye Dennis o di cage na ko si press agi TV what the cage ni akwa ayede yen akosi press agi TV ho aho ewo ashaman fitale what the cage ni ma ensuo wura no je TV ana se no ewo okoso a o supply ensuo wura no ento de to nanim se o pe TV so benya TV ni dia mana ento ono nso kwaje Samsung TV de ma no edru se wontua no ntrete Dennis dada no ye ne ochina ewa abra wo Fred Dennis a Dennis mmabiem enti na yekodru ono wo si Dennis wa friend na Dennis mma onfa nsuo mre no enti ono nso ma Dennis ti afie se ni nsuo ka ewom any cage na ewo ho ne de wo de ase ne TV ka eti so far mako cage sisan so mbacho se so far cages are na ma audit ya wie me pacho 15 mbacha na chese 15 emu dudu osan na wokam emu 11 de e wokam ena emu ba ko so de si press mbacha apart from we no mo san hu eniema bi ba ko mienu bi a ye beka say bi a Dennis ne ba wanka no kranchire se ne de yes wo de bai say woni ne boss akọ agreement say ne boss to abobo ya de amano no de asete no enhwehwe mu no kire say enye ono nko na boss ne to abobo ya ne ma no no mu ye mrantie mako wotwe a eye 8 ena boss ne de abobo ya ne ma wo na ba ku di eniamo ho nsem abra boss ne kire mo say abobo ya na ode ama mo no omu nyina mfanye na adwuma ma no no ode fa ho koye wo no adwuma gi ne sika gu ne botom nti boss ne sa afre mrantie nyina aka kire mo say mint mi meto abobo ya ama mo ema mo ntwungu mbotom abra minya so mfa so bia na mia na meka say me de ma mo na mo chi na mate nanso sesei masesa ma adwen
Inti sese ne de beye ne se ensuo na me de mamu eye 6 cedi no sese me de amamu 6 cedi 30 pesos eye 70 pesos na da so no mo nso so mo mfa enya mo ho nneoma na mo mfa bintofu ene oyo ewo aboboya no ho ema minia Dennis de koto maame bia oye boss na fere for enim se boss na je na aboboya efri ninsem maame ne fere boss no ma wo motena se kasai ma boss ne tie asia de kire Dennis se na aboboya ne de onje enti no sese no wontwi no nteka no na obeye pipet na odi aka ho de ama Dennis ema agreement ko so ma omunye ni nyina obi ate ne ho ase enti sese no Dennis say boss no edi eskani di nisika wonya 1 cedi no wate so enti no eye sisie no wo sisi enti no ene onenje aboboya enti adwuma no obejai yo Kevin womu amukọ omo na omo de ka omo agi nsu a omo de ka no ensu no ma ton awi le bacho ebi aton awi ebi nso omo wo nsu kakra ho ena se ne wo hwa omo ye no enye so omo ton wi na ya bre omo nsu no wo nsu na ye de brewa na wutu awo ka ode etu dey say no mo na mo Dennis no ka ho me pacha waka ho wa ha ema bo ne panyini na ankasa nso e wa ha emna mo ko ba bi odi cage akosi press no sign o kan ebra ye ko ba bi odi cage akosi press no woni o mo start pre ho se enya no kre so di abeti press enti ema nipa na wokoji TV no woni nsem ne bufui e ho na minia Dennis na no ba form a obekire mu no kre se eye no kre wabeji TV yo oni nyame nkwe eti na chese mugusu a mo ye hwehwemu no me pa chaani yo ene ti mu ujiri se ne mu bewie ba chase ujiri se ne mu betimi ya wie adwuma no ye bo mpa ye san na se ye ntimi awie na dia wo chena ye sabeto aso nyame nka ho onka mo yo edase Dennis suna me yire ne me ma ayo abampa malady ayo Dennis die na me kakransa Dennis na say 37 constituency ya ye mu 15 constituency na 11 no akwatia no ama mu 4 ana wa wene scan shisha wo moto so we de oni na me no anopa no se yaji feedback no wa akire anopa no se de ya reporter de man no na se Dennis koji TV no malady de wo mu ni TV ni 1002 na Dennis tu mu 700 aka 500 ti 500 no di nsu akoje enti 500 ni yeso no de akoje wo 500 na TV wura ne friend na onfi okay nesu wabu nu yagu na so no se da bi unsuo sika omo na cage si ade ene me de teka ene so fan kosi on fancy press na the way omo ka so de akosi pass wa se na se ne te on sa no pa na me pe update no o ke me de woka mi nya eno no de ayafa sa yes o sheda ko se ma mi TV na me fa nsuo na we ne ene se o de onya enti we ne krampo no according to Kevin no nipa kron so ya abro ma lady ebibifuo bitiri mo de o nipa no di cage na ye bola ka ene odi guragum chese wono so hye guragum cage na ye di nsuo gum a ye tonnum no chese TV no 500 cedis nti wa ji cage ne no sabo enti we de pacho onye from so bi enti funso e wo mbia na ye behwe ne wone doctor wo be wie eyi ni nyina no 37 ni ye bia eka no ewo na face so de ka watua wone ka so a afi no ato doctor so makwa bi so be kasa okay obon ka won ka bibia mumie fa course kakra wo ye be asem Dennis di my lady eye binua kitu na mo fasi John Kumsi ade a waye no my lady hwe da bia me betena fidie so na me ka obi firi se makotu bus smoke makoye de yo ya na menti nipa bi ase won se ade na referee ne lawyer wo ka no ho mbaaye no
ade a me kɔbɔ so emi sɛ me biri wo mu kurokura ne sɛ wo de sɛ mo se onye hwea mo nkɔ ye be kwa kɔbɔ bia ye be kwa kɔbɔ bia man le de kyɛ sɛ de ɔtwe sekan no no owuo sɛ akoda yi won ye refi ni na akora yi bewu sɛ refi di ne so a refi bewu ebɔni be na wom ye bɔ so patapa man le di wan so akoma mu kura nka de esi ye nye papa o mu sɔre kɔye ani na enu ani na nsa na omfrɛ telephone sɛ wagye atum sese neti maladi enti du ba bia sande we se no sɛ efiri mu enye maladi me ye lawyer wo ye lawyer bia gu udi maladi he obi amane asa bia o ubeti madi obi asema chi akonya amane edua we se obeti me abokura sɛ adansi krumu na abedi asuo no kran ku bi abusuafo asem na ye ka no Dennis onye bone Facebook fo mu tie ne ye Dennis nye bone ensuo no cage 15 no yesi emu 11 ewo kam onkoji scanning ni wo ma wato nsuo na ma omo nya ntuaka ena TV ni de no Dennis na akoto ni TV ena watua 7 million na aka 5 million ni pakro no se wo fa emfa ma me de a wo nsuo sika wo me ho me de betse any cage no nyese wo de akoma ne se china ama me TV da bi nyese na tie ye pam tom tie ne ye pa se bi ama betena ha besu no abeya za no nyese ana sem ne tie ne be free wo china wo be wie no ene be hunu no kore no be bi wo eti man lady na me di wie no me se ye mani pa nyina ntia se se enkoda bi hunu amane ofie titru maya bi medifo bi hunu amane na seven ka referee ya osan kira de no nim de ekire nkura de titi wo mu esan be gira park so etretene bo aye bo na onu ane ba onu ane ba ni moja ne kwatia no ba otimi ya na nyambra sense a maladi nese o de anya ne bakura na ne obefa no free enti ba bia mra ne da bia no maladi o se ye de to na me me de se obusa ama no se dia na apes o mpese gina mu na ye ma wo mo maladi ebe wi akire menka so mo bebira ye bi ewo ye hase ya hu asem na duru bunum na fe wo frɛ no kra on fa telephone bi enti ye be sere se ma me no se moni abre se mo patente ne de ama mo ba ne de a ba bia yesu ye de be fa e babu am no enye ba be ye ho adwuma efi se sie no so agye atum de a e wo se mra ene ne kasa emra ene wo se ne kasa enti ye free ha maladi ye be kwa ye official case ato honum na ba bi obi enkonkɔ we ne kira kwai no metire die nti a ɔno ane ba no ɔkɔfa no maladi asɛm no teze me dwine ho amenti ase enipa bi ye nyambrasɛm referee ade a waye no referee ade a waye tese me tena se dwine ho amaladi ensisi so weekend nyina mo firam se ade ne besi se ade pa ne besi se wa wo ba eye ye wo moja obetim ne nada enti na se nkoda bi huna mane e wo dem maledi enkra ma ya bi huna mane titru made for papa ne dana ne mane ne dano ano oden enti be ya obi antete ne ba e ba tai so free sa wari ja ye ba na de o ha be ba je nkra ne ko papa ne nya bi onfo na yiro ho ya adwuma e bi se o ja ne ma no nko de na faso ye sa akra wo benyini ama edam die abanitrim maledi afa mema okra be na yin ama nipa nyina ho aye na yin afa wa be makra be de na koda ebi se ya obi woni mu e wo mema ho sense ne papa mom ana adi ka ate roba na no maladi ano oden refi jonkuma wanya de jonkumsi wanya de na me refi wodi ni maladi menti ate efi na ko mo nyene card ni mfiri ni nsem maladi o mo nyene card ni mfiri ni nsem we se wodi premier league obema ntokwasi obepe bribe je efi se so no ani bampo watimini nada adi ne dia so o maladi akra yie me omra be omne modua omra ne modua maladi wose o de akra ne kan hwe refi pa omra miamni ni mienu se mi bodua na me bo ama me honma ba ama no de be si bia nsi adi enko ne maladi enko kro no we nye se enye no kre ba ye no kre waye refi aye maladi adi enka no kre nche refi no nya ento ato na oye de nye card ni mfiri ni nsam we wodi premier league edi first division enye ye refi from peri 4 hours Ashanti region semuti a refi kotolo baby am obi amuti a mon sha asem we nso we wodi refi enye ye efiso obi o time yire ne ba etintim no mpam efa no we mechanic stage edi ne de maladi obegina park so odi refi enye ye obetima di ase no maladi bibi wo ho sof mame Mary me pa che o ebra papa ne frɛ
papa no she coach black mo kwa ofre no ofre ye se ogina de akola ne ofa ne de ne so ana se mo pa ha na chiri no wabusa kumsi na kumsi se ampa wadi ni be me ba cha o se obisa no ama okan na ofre wo fa ne so kan snatch so mo me enu nyina age ato maledi pia ene down no enti rafika mimisi yenye ne ka bi fini nsem no ose makoka de yenka omna ne modua sa asema meka no enti sa ewiase nipa bi ye ne ma bi ya wahwa wonte de ekonase edenti na ose koba se referee mu a ya wuji Premier League ni first division ubetimi akofa aba no osan ye kirekire ni maledi DS4 hono mutia empanifo Ashanti region papa yam frem ye question no what years as an primary maledi wey brapa o china maledi wey ye be ko school ma kwat fan wey utu wey wo be bobre ameheye ni na ye hunu baby as case ni see ye no baby esese e ko report mi be wi ma frem ayi commander sa ko de papa Asante regional commander sa ewi am chia wo kwa choko so mi wi ya me friends asem abeto e prosuni e ha na ne akra ne tinti ahi ne nkoye ke maledi ye be ko central ho me sre wo ye be ko ho ansa no se wo moda na o china ye chikumsi ansa no be ko makone ye buku asem ne court na de be si biansi because papa no di eche so ye lawyer no wo mo ba no wo mama yes ye ntime ntwen sa mo ba mo ma no mutime hye mra ma ye ntre de ye nye wa ha yo yankwa homa ne so 0554931931 0548931931 na yanko yanim 0554931931 Hello. Hello, Papa. Pacho yentie o. O Papa, you be by Ivan school from na me ka say. Ivan yentie. No kwate mi Papa no waye. Ai, we fi waye. Wo check customer ni ma waye, mi siram sem. Ki wo se mi fi amra te wo se mo ne pasu ya. Wo che ko fa ne pasu. Ta ta de ya ko so ma na bro so. E dia dia. Ya ni sa ne wa ti mo Papa me da se. Yo, ya da se. Hello. Hello, mami. Kwajo ya hoa. Kwamba be medima. Yo na raba na ba resraye. Ewie me mintia woni wa bedwafo ma. Na no wodi me pa ocho etire ye bedi nkomo wa etire wai. Mate kwajo ya hoa. Yo ewie de me mintia woni wa bedwafo ne wa hwafo yinara. No kwani ame ani ma. Papa weyi suban weyi a wada na di pa de no kre. No kre we gumme ma animu ase ma. Sabi o wankasa wasne mu pa wasne mu do wotumi hwe nyame anim edi enyambra samu etisei wo wie yenso wekonye obi a o defend o se oye lawyer ma abaye den na brabo no aye bo no asase we yiso no waso de be court kwadu e ho ati atomu tu mana asum end no mo pa no pam akwan so no bi nso kwaye dia tena watena afi adwen ye meda mo ase muni ame ye aduma. Hello. Hello. One. Hello. Hello. Pacho yentie o. Pacho yentie o. Hello. Hello, yate on kakasa. Kasa free koko. Yo yetie o. Ai frame party. Ya boma ba to kwa na juma bi na ma nyame nhyira. Papa no emra kwa dia ya se mo de ne fa so ayi. Na obi mintinka. Papa na wate won chen no. Kaminya na number nka mete. Why? Men frɛ no ne mfa ma se mo fide ni mo bo ano. Obi bu me kwase papa. Jina so ne pick o number no. Ni fa che opa. Enko. Jawa wo so edon no. Abrampa. No onfa nko na nan mo ho.
Hello. Hello. Pacho yentio. Hello. 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 Hello, good afternoon. Afternoon, Pacho yentio. Hello, good afternoon. Afternoon, Kasayetie. Pastor, tell me the good. It's a perfect trouble, German South. Yo, yentio. Papa, we are saying you. There was a papa and I'm dealing with for life. Na lawyer no nso ọka no no lawyer na nkasa kwa no ho so ngol so mu deal no ni pa di kwa sa mu na wo na be na be defend ne dia die na wo pese o chire nti se ono lawyer no ne ba na wo ye de sa gu go no ba tia ma mo aye de sa ma o se ga na ibu bi a bi wa o dun wa won ti ase wa nkasa wo ba die nkwa na be ka mo wa ye sa bi o sa pa no lawyer ni ga kwa na wo defend so mu deal o mu ni na. Hello. Pacho yentio. Hello. Na kwana kuna mtoto mekaka. Papa ya puta kwa kweli mate papa. Ina na kwa ni smile. Na papa kitia witena hata kwa ana bane ya kama kwa kwa kama ndio sianze ena kwa kuni na uyo ba na uja awade na ubaba ayo afo ade yakọ nyane ma ne papa na papa fo ne bebre adwona sei wode be ne yire. Hello. Hello. Pacho yentio. Hello. Hello yentio. Hello. 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 Pacho yentio. Pacho afana on ka safi central continue na se. Yo. Yo, ya da ma se nya chuma pa wi mo bo. Ne mo la fi no ya pe ba no so mo fi no pa ta ba ka no so. Ona na da. Ni a chade no so nko ko ko ma yo mo ho ni bi so mo. Yo. So ni bi ada ni ya. Ambrana sana mo ya kufa kwa ningu aka suti ko shiri era papa no ka ya ne da ma ne ma mo bo. Yansu ya da CP. Hello. Hello. Emfa di chatwe. Hello. Hello. Pacho yentio. Rekata free ahodo kumase. Yo. Ana papa fu bi ho ma ho nto ma te kura. Enti na na me ni ji abram pa ho no. Oni pe do ho no o se gede kwa infini ya woro ni abọ ne ma. Na ye wi ya sa na kuma police. Jimi so na ya na bi ye. Da ma te ye ma pa. Yansu ya da se do afreju ma die ni nyina esi ha. Adofo bi a wo mudi o ma wo da ye hwe na fe case number 2 no so enye mo friendship mu kura. Yenko ho. O ma wo mudi o ma wo da no me hwe na yenko. Ura atedu jemfi odi ni birthday ane esro nyame hira ne kwatenten edema no na wodi na wodai bema camp enkran yenkoi we ye sister nana e pa to ya ya twama me oyini ni fan club Amsterdam oka ho ene ye sister di na woda esro nyame hira kwatenten ahodin wom so edema no gift kwa iye odina awoda City Hospital asokore mampon ai redu jemfi ena erection ena odina wode mata duahene Columbus Ohio nikum ura Eric Chimesi asare onene ma ena omo wish happy birthday ena wodi wa wode
Williams Kofi Frempong ene udi wa oda wo maame o papa owura osei anomanyi ena ose udi wa wodai oyimpa panyina enso edema ama heart ani efri akosua free ma Genesis ho se na udi wa wodai onyame nkosoa na omie apono emfa ema Alicia or a nursing student ewotepa kwaku brobe and I wish you happy birthday. Aka flyer no pacho flyer bi ka ho ai brother George Boachi manso akropon hene ni nua afrim ya odi na wotweda no edabna da ochina ti wasado fo ene ejamfo se eduru ho a yenko na yenko bo abusuan for your case number 2 no ano dene nyasem ketwa na wawai omonko fa ne mra na yenko yanim said ye kan o gya wade na wo na wo baba fa baba akọ nyane mane papa wode ne ba ne yire edi ne basabasa se na akora na brabo katima eba center se eba infection se syphilis gonorrhea ayam kronti wa pressure prostrate ni fibroids ya wo waduro tatashe ye wabu akwasemase fra 0246914717 Tabita Clinic ye di abrofudro ni abibidro ne kabom ye adwuma say infection diabetes prostrate ojonson tentem sisi yade oye diet therapy home care laboratory services ye wa honjo da ban Cindy Junction hwa 0260196219 Charistic Company Limited yani the Zahara G capsules and the Zahara Miss Shaba said nemusa yade ya nyina ibekon ye yini ho afi ayamukro ebe immune booster mawo oba ne be ma low libido uni atenka osifa capsules no any G no capsules ni bomu e no pane anwumre na tu nyare wanyina ase wadidi awie afi hindi eba mesha nso ebe yi malaria join this anytime for the free ho for 0246348334 Kenyan alkaline drinking water ebe ye nsuo utimi de ade bi ade nsuo ye didi na abowewa ye obraman UGC Tafoni road about nkwanta ho a pepa chaw ukọ swamenso a Sompa Nkomo sales of mame ho 0241449191 I Faith Omupate Clinic Prophetess Elizabeth Faith also pusa wani stroke akama to I am close as abro sisi ya de obo wa nkonte hyewa ye wa hene makokoben sa na nkrantie kusotum American House Bogoso 0244583859 na yenko yenim case number 2 Kwame Wopoku no fry out by Sokoban and what ya tomu oba ne kontonkro solo Kwame ate say ya man so oba mi show isu an Bible Quran e bi focus ya snap kasa preko ni bodu ade na ape fa pacho faman peja bodi ya me kwampoku crap Bible sasa ma me beken erade boa me pacho opoku asembe na esi adawroma no correct mi son no fa be family chain oh Mike Abrampa Herman man na me pacho starting from my usu no na ede elam kwetla mo fa nchen okay intimate mo fa nchen iti minini e fa me ko school afa me wie school intimi wo fa ta akọ be ko mkoto ne yere baako into ta akọ ware foforo e sa be kan to kware foforo be kan
ono so dewe ne dwuma sitie no on tantene fie na wo ko no wo fa no wo yere ewo ho e no san ko wa no ba foforo baaye nti on tantene fie okọ ne yere ba ko no panini ho debi ketwa na wa be ware no ono de wa na metra fie ho bi amana metra fie ho bi okay nti ya okọ no nti ya na kam ne yere de panin kwa wo fie ba ko di ne pe eti dako mi fi edwuma mba say mi wi school nti me say school ni de sisi ade metwa mentwa so bi nti me ye edwuma nti mi fi edwuma mba e ba na meteo nti meteo no ena ne re pani ka say membra dem na mbe ade ma no wo fi say atwemo 19 me pa atwemo me enko computer so dwedi mra wai na sem na fe na ebobo bampam chu 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu die bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert middle nande na wote ho a waya stiff sano ono kwano no jama wa bre akos sene mensa ne menamu twetweme no emo ye titiriti mentumi pon sorry wo na enwanwa enwa me freedom buy na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti num bi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wano 3p garlic mixture ani 3p garlic mixture ema moja edu mwafusane no echiye natural garlic papa bi ene edi aye aha na madam Fukofimpo ka kire me say he work natural health for bi bidrobi omodi aba ye friend 3p garlic mixture na manfo tu omotu oguso no enya semketoa 3p garlic mixture wo kotodwe ne waposo na asori a wo complain no sa wonum 3p a ebejane se hum edroi enya mapemfo ema wo manofo anansa nkwada wo nyanya mfie dumienu FDA agi edwedie nkratso yi atum 3p garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e 02489288824 and 02010000021. After you Mema wakwaba eba life care. Jaye body therapy, body massage, and also aesthetics. Oba, whoop wider hip, big butts, body brightening, and also whoop appearance look attractive and Jaye laser treatment for all kind of skin conditions. Say stretch marks, birthmark, dust spots, and ajo honam aboso any for any true life care ya wa anu ye at the mouth. Life care, yeah, body management, and also weight loss. Ebi ana uye overweight uko say u slimming down kama na u skin no ana say u body no etimi eyi no pepepe for any chem our life care your Kumasi Edun railway police station you need Jasper construction and an air direct opposite message say over for life care our 0540588731 ana say 0203 189090 Life care, your life expectancy is assured. I'm up for Abyss Plaza the way I have this year market. You go for a from Jinameno, Yanani different type of Jiname. Betobi, Abuani ya fofo, ya tete so. Yes, our uncles come and be what Abyss Plaza. Femiche papa be a dummy comb. Share. Beshibi. Femi bango papa be a dummy sa. Share. Ya tete near man is to be pia or Abyss shop. Be pia or Abyss shop. Betobi cotton. Betobi coche.
Eya fufu la fo yatesu bla Adesia Market Abyss Plaza. Bye bye. So what about what your papa piano? Who you want to say this is my secret. Give us P capsules. Hey ma, I want to from now on to me bedroom. I didn't want pen. Give us P capsules. Obedu as a mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. Are you bro? Then I found a machine about Chiamwa as a new no. You didn't if you are coming. If any give us cold capsules. Say yes, is Yara and the wall, so cold did you nip a dream when you now posa a mamma and in my window wouldn't give us cold capsules. Obey your free. Lawyer, give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. And remember what if you do what you do, Cronkwan, Efa. Give us core capsules. A pay for a batter, one more menu for one and Quadawan if you do me a nunca. Prakasa ya duabon wasoa ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hieye pa enye prakasa nko nuabane ahaban bi ti se kowunsuso a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa prakasa ne se nuabai bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ya prakasa powder siesi nipadua na abo akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wadidi awie ubenya prakasa powder to King's Walk Herbal ne Harrows Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Green Light Pharmacy Sunyane Kashenkari Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong atufo mfre 0550 19 15-14 Prakasa powder eye aduane san ye aduro FD ahwehwe sankratu emu agi atum Adi oi honey and about surprise Edusa herbal mixture and Edusa herbal capsules. Who's a down complain with Sicily cocoa pe anjuakade and you jack a sepan and neck. Mikodi brew e yema mani mema e yekuku ni sisi ya redreke sepa Edusa herbal mixture eni Edusa herbal capsules Edusa herbal mixture eni Edusa herbal capsules emma mema jina brand na eyemai na Edusa ya wasese me brabo we sudi me be come mama adwamwa what dance ye aye juma it's a living testimony kone kwajudi what can Obia Timinumbi. I just a pen for one woman for any the onion fear do me. FDA Aji Edwadi Nkratoi Atum. Hello, me dey grow fine. Wonu muatu, wuntu minidi, wunim ni entira. Ebasa na echre se, yariye ewura wuni pedua ni mu. A ni pedua no pese wo kutia yariye no na enam se. Ahwani nu a ewo ni pedua ni mu sa. Na enua na ni pedua no ede ekwatia yade no nti. Ema wonu mutu. Enu nti na wo behia grow fine herbal tonic. Aye di koko aje. Emeni pedua no nuani nuro ma wotumi didi. Grow fine herbal tonic. Wo benye bia ton wo pharmacy ne bia ye ton ebibidru. Se wo pene dodo mu etua. Fresa ahomatrofo yi 0244 596 532. Openfo de oma kwada no fo. Nin kwada wonya mfie dumienu numu bi. FDA aje edwadie nkratwo yi atum. I remember the days I just couldn't go to the gym because it was that time of the month. Yas extra long sanitary pad took the worry away. Easy. The new Yas extra long sanitary pad is the joy of every woman. It is extra absorbent and fits perfect. Don't allow anything to hold you back when it's that time. Wow. Feel confident. Stay fresh. Hi. Is it supposed to be that time of the month? Yes. Yes. Yes, extra long sanitary pad for extra comfort. Apɛmudin nsɛm yɛmfa nni agorɔ
Eminti nese wonum ediba pankwa. Exodus moringa capsules, any Exodus dandelion capsules. Efi Exodus esuani, never boa wa pomodin. Emu bia wo be yame betumi aboa. Nanso, se wuyi tu no a, wo betumi adomapo. Never boa papa. Se wonum Exodus moringa capsules, ni Exodus dandelion capsules. Ebwa mama dedi efusani yi. Na fe, ebisi wo immune system no, na kwesi ayawa akoko. Ni se Mpado biya nim ya moringa ekiriye. Na dandelion so yemim. Oninti won kasa bebre. Enye ma femfo. Ana abatan ya oma emifo. Ana abofra onya emfidu. Exodus everyone dance the doors. Ojo, let's say. Oh, foul. Coconut I am team. Anyway, feel Mr. Pins. Oh, this may not go be you. Test be or any capsules. So the mawa. Say kuku. I am team. Why feel Mr. Pins in eternity. Let me say why feel yare or choir sabia. And we say when you malaria. Me call ya no mammy malamis. Me buy an and ben malamis say wifey. And you don't know crown what to see say. Me cry when yamekwa. Oh, mammy tonic be. Bra. Mrs. say me fear jintu. Hey, honey, into Baba na can want some son. Oh, baby. Oh, my baby. And you ya. Senenso, open for about time. Oma abofra no for. Ana abofra only in fear do me no 8 me fast every. Enwai, obanya biato our pharmacy shop, herbal shops, any over-the-counter medicine at 0599 415191 0544 174461 and 0208 161800. Omade shia nyame yeshira mo yedamo ase Sompa Nkomo nie asembi da so obi bu kwase a wo twiwadi utu ani enso ba bia da wo nyame ama ye ho powers a wa hye ho matakari ama ye se ye ntrase ye ni ase musam se ho na ye wo jeje nyame na ye me jeje enu de musam sa ase ti egusu a ye bo anipa se de obi ono anase ne mu ba koda ketoa wo hu be ma da fe na nufu jeje ne papa ni mpo akodi no no we ya 19 years timani mu de popopa no obedi no ofa yere pe baby asam no trend ya ko trend no opoku etusu wofa osole okọ ne yere ketwa ne ho tina aka wo ni pani no e de ne siye abrampa no mic man pasha dako en maybe na mfie ma bai na bedai timi da ona bebom pum kasa me be ya de man wo dem timi ko dem no eno ka chere me say maintenance na mentwen no ba nti oba o sit transnight dey maintenance ntwen no oba okay nti ura washroom no ka sano no ba to ba obetena no ka chere me say ade na ebe se na man kan che obia na me na me ka che obia obobom dua na brampa na nanu ebetimi edi asa ensam fonsa my lady se boshe mo no wo she okay kase eti obeta biche rosha se so de ne se fam ela me ka che ne se ade aye be di bode bitimi ne me ofa yere enye sa emi yese mi pino ka se mpia obefrem ofa ka che ne se wona na beta oh Joseph amani hunu Potiphar yere Mrs Zuleka eno se wona na nana upia obeka sa wona na da ena metia se se me ofa ne de onu de ma me ne beka bia ogidi atoto sido wo fa yere no ra ni fie be sei me nshira mbisa ni age de ba me sha obe ko be 40s mu aha one na wo ba ko miensa ensa ba miensa oba ba ko na mema mienu oba no university ya mema mienu no ss nti omo de omo ntene fie omo na ko school enti aba asa no ne dai se menu option bia wo fa do so se odo edika at won se bibi se meni ne nya kasa bia ai obeja me hwe on hwe bibi na wo ma me we
ma me onia wo fa no betra ne nchen ache na me ya akora be 9 years na ba ne nchen e se ma me uni na tra ache na chinati akoda watete ne 9 years amana nya 19 wabeye wo ba saada no ma wona ne da dodo sei o se anajuno ena de chi na me sorry ko na se wona ne twefo sleep o ma wo da dem o me da dem ena wo fa so ko ne yereketo aho ono saada ne da minim se oba otukwan na oba on be fie street ko ne yereketo no ansa na ba fie ntina minim se waba se o ka se otukwan ntina minim se waba na so mbae ti saada no de wa ama ko am be fie na o fa yere no wo so on se lan so sa like una obeka say or young girl but when you na chese nyina pobon obadada kanta fitini ba jandada rebre ye from jandada rebre na maame no onene da wo hwe de na wo ye ne ho no a ye ne de okay David untimi nka na wa nkasa no we obi a ohode utadua mu ukra mpani fo tadua ana nkora ade wa ujihudi na wo girlfriend ya o ge ni be fio be fio da me find about that na ade ne koi say guess also if you dey me dey fio wa ma me ne binya asemti ya me fa oba mbe fio enti say where do you fire awa betra me ntina krakra tibinya ode as if it's ada no de bia na as on the tata beside enti se ma ne bia na asade sa asem na mo of na mane me bo mo fa man amane so onjimindi because say me nyande me kwa dey is ya me pese ka oni ma me ne kan ye no ma me ne kasa na ye no wo fan kasa ene omumie ni na ne ba san so aso mbe pam opoku mi se champon enkwasi asem kosu Ghana ha o me pa cho boko opoku ana opoku tra ha na Zahara papa Zahara dia ye no nyina mba talk show amofuma no ntumu bi na ne ma akoso o ready nyanko na so maton ko tidindi adura ton aton ma wo na ba Ghana en kranke to agije nyinya ko tikase ma do am de ya kase bedase man because yes mo duro say niam eye anablampa yo bedase my lady bedase ewo akonya ode amami na me de encha pese sufri currency kaso ye ema ahwefo ene atiefo nyina said ye dada ye baha bekai wo ye nupa ewo dwaso no a ye fe no Zahara Mr. Zahara G capsules Zahara man capsules ene hindi heba Mr. no ene we ye ndro mu nkomo no ho adanse ye de besom mo no the for nkomo no ye de ye dura ye fe no Zahara Mr. ene Zahara G capsules ene di kai won nkomo twetwe mu se dro we ye dura oba ene bema ana ennom se uye oba simana wo ho na infections pa adokoro oba bi wo ha infection bi ti se gonorrhea syphilis ama ensansa atiegu na himfie ho prekesen eba ne sa etimi egya no jonso ya yawo oba bi so wo ha infections etimi ma nsuo bi egugu ne kakra sebi ehonya ni kakra etu yo oba na wo te sa adura mi di ho danse akamfo ede ma se beboa wo ene Zahara Mr. ene Zahara G capsules sa oye bema pa so na wo ho na wako wura tokoro ni mu na infection bi te se gonorrhea ene wa betena na ma obema no ehi obema no fonwa na efon obema no ensansa atiegu ho prekesen obema no impempi no wo jonso na obre na o chem ansa na jonso no atimaba oye bema na wo te sa adura mi di ho danse
akamfo edi ama se beboa wo ebetu infection bia bi te se gonorrhea why ma obema nim nyina ehyehyew obema nim bo pe wan hwe ya obeka se obi na ato waduro bema ko herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop bi ben wo se wo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules se uyo ba sima so na wo ho na 5 years nie 10 years nie unya o meseseda uyo ba na wote sa adura yidi ho adanse akamfo edi ama se beboa ebobustu ama o menstrual flow no etima baye ene Zahara mixture ene Zahara G capsules oba bi so ho na tenka na awu so uyo ba na watenka na wu a pe Zahara mixture ene Zahara G capsules echira kwan enu ni adura ebeboa wo se adura we eyaduro won so a ebo odophobia bacterial infections hanadwen odophobia ho a impempi no wadwale awie no na yesede ne ho ekeka na nketenkete na yesede bibi enenam ne ho odofo wotisa pe Zahara mixture ene Zahara G capsules echira kwan enu ni adura onom to aso a ebeboa wo bacterial infections bia nipadua no etete ema unya honka no ebeyi ni nyina ade afiri ho sa aduro we ayadura nubura ahodo anya nya adaje akeka bom ene ade afa mfidiem ade aye ti so odofo wo ho na owo weak immune system odofo bi ho a tebia waye no fo yare yanketenkete ana hanadwen okọ walking distance kakra bia na onte so na onhuna mane ono nko a obonse onya infections a adura obi afa infections ne bekwa emmabiem no ubonse ono nko a infections no ekọ na ba ono nko de bia wa fedro bia nso enko odofo wotisa adura ebeboa wo ebebustu immune system no ama onkomwa no enya ahoden ene Zahara mixture ene Zahara G capsules odofo bi so ho a ulcer pa ene na betena tete no hanadwen odofo wotemenka pe Zahara mixture ene Zahara G capsules echira kwan kodra store pharmacy shop baabia yeto oduro Ghana ha bia wo se wo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules odofo uto aduro no na unti bibi ase ana se bibi kire wadwene so a friend number we 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 other phone commander do ye do your friend no hindi herbal mixture na say do we e do a ya ye say ye dey boa odophobia etiridi mo malaria fever ene na betena odophobia wo ha de bia nanum ato nanum aya nyonyono ontimi endidi enye kama de bia ni padua no aye hyehyehye ono nko a na aposo nyina eye ne ya adechia no pa obia ewa ahoden ewa ahonka ekoye adwuma akopesika no ubonso ono nko na pom den ewo fom de bia ne baby eye ne ya odofo wotisa pe hindi herbal mixture echira kwan odofo bi wo ha typhoid fever ene na betena tete no hanadwen odofo wotisa pe hindi herbal mixture echira kwan no odofo bi wo ha impempi no high blood pressure tete no hanadwen odofo pe hindi herbal mixture enu ni adura ebeboa odofo sugar level na tete wa ema unya nka no kodra store pharmacy shop herbal shop baabia yeton adura Ghana ha wo se wo pe hindi herbal mixture na odofo bi wo ha adwuma oye no den ogina ententen eche oye adwuma o eja ho ogina awiam che odofo fa hindi herbal mixture eye waduro enu ni adura ebeboa ebesiesie nipadia no na de bia meka aya na mentwen ma yare no enye kese enka wo nse dem ema wo nyamobo ansa no wakope hindi herbal mixture echira kwan unya aduro no beboa wo ebesiesie nipadia no na manipadia no ayefe odofo enkomana aduro ya aduro ayefe no Zahara man capsules na say aduro we eye aduro me say bema bia wo so Zahara man capsules asohwe pen no enim de aduro no etimi eye sa uye bema pa no waye mere no wo adabrijo ne ye twetwewo ebo nsamrane baabi a wote sa uye 1 minute ne ye twetwewo bema me say waduro ene Zahara man capsules bema bi so ho a owo weak erection said the standard erection a o se ne bema no etimi etwokuruse
egyina so epem no ebo adwuma no ne bema no entimi enye saa ti sa wo ye bema no wa ye mere na wo weak erection ya pe Zahara man capsules echira kwan sa wo ye bema so na sisi yale ene wa betena na etetew a eha wadwen bema wa duro ene Zahara man capsules sa wo ye bema so na onkomon aye mere bema wa duro ene Zahara man capsules kodra store pharmacy shop baabia yetu oduro Ghana ha bia bema wo se wo pe Zahara man capsules na to aduro na bema obenom anopa 2 enumre 2 na anoma mreya wo ye bia no aduro no ebebo wura ni pedue no ebebo wura untiri no ayi ni nyina ade afiri ho odafo gena mesini biem 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 adofo se de bia meka no me se bambo atrema eye chen ayaresa bokitima entia mentwen emma yare no enya kese enka won hye dem onya mobo ansa na wakope karisik nu papa ye de badwa so a ye friend Zahara mixture ani Zahara G capsules a ye de Zahara mixture no ana mene Zahara G capsules na ebo odophobia boost immune system no asset to infection bia se biti se gonorrhea syphilis chlamydia ani Zahara man capsules a ebo bema bia waye mre pa me se ne mantamu ya twetwe no bone samara ne se wa minute bema ani hindi heba mixture ebo odophobia malaria fever typhoid fever high blood pressure any diabetes etc no odofo ye nupai ya to pete Ghana ha efa baabia na wo nkramantam a ukọ okaishi drug lane ho a ebusu ho baabia shops wo nyina mutonton bi na abakuma ase so a ukọ tafumantam a ukọ PFA pharmacy ubenya bi ho na aba Ashtown ani murom a Misty Herbal ho Apidank Herbal ho Dani Herbal ho ukọ ho a ubenya Zahara mixture no ani Zahara G capsules no na ukọ Asafo a ubenya bi wo Jab pharmacy Habme pharmacy omunyina tombi na ukọta kwade so a ubenya bi wo AA Mensa Christ the answer the say Ghana ha efa ba bia nodofo me show obo say uto aduro no na anoma ubeya danse na wankasa no de wi anipadua na esitie no wapam den no ebekọ nanim na ubenya ahoden na ubeka se charistic aduro no eye papa medase my lady yanso yada se charistic no pay abusuafo se de Ghana fo aso mu agye atum sisi yade bema ade ahomete se wona oyere wodi anteboa me no ya bomodi aso obeje Zahara na otumi atu sa wo ha no ase ama wo yere nso ani agye na enema nyina atumi akonka busuafo nsem sisi opoku wo fa yiri start se wona wo ye sa de adi se beka se we can infie me sen 3 years na wo de asem we ya hye wo ho a adenti na wa meka na fe na wo ba meka siase de we pese me like me ya de bia na pese one me dance na wa de ade na ma me na de wo fa no onti fie ho ba cho de onti fie ho wo ye de adwuma ai o kokwan so o mam kokwan so de nyama ba no ena inti ya no obana na wasako na yere ketwa nti wontina fie ho ada yakasakasa wo onene ne pentent ada on tant now abj edi na ma ya fa ho ma mi asem na no odini na what to say oso aye busy oni e be kasa osi e no kre waje atum se aye no kra kra ne ni ku ofase bra wo ye okay wonnum aduru bone unye Game Boy ibi Game Boy sibia because abj me nwanwa 3 years what me awe nyame kakakama du wo fa yira akwa 90 years na so man fa no nu 19 onu aso akwa ne so ogine hu di so ye bema ah one girlfriend say so ga ne ti asem we a wonya dede na sa wo dan ho sa to no ti ade we ade papa wa ya
wa ba betra wo dada ho ana ma me de aduro na ayo ba che ana woni ne da no so ayo de ba che de elda ganyo dan ka utumi twa full sleep woni dada ma de chi adana oda udi ni ba ku ya nso no kwada de na apart from say or threatening or say what can say no obi o you good oh no say me pe bibia na mo fa ka chem say me nko no na enkoje tu kwa no de no a blackmail you woni me ana na da ne wo dwale no betete o hu tadua na because me ti asi me is a champion bremwe na me de abro me so mami kadase so mami asem wo yi a ese abrantie yi so ya abrantie so ya boy so ya diebe otu a woda dan ni ti no ne wo me hi papa wo be me kama shine ni so what wo be me kama abo ni so go abran pa so transfer ko ne to be me o we are mewuro oh Mr. Champo be wuro die ya so mami shawa ade what if you listen so as I can quantum so for me so pass as man and now okay 3 good years e dey be never say mami ebeka say one year me say ya me you say enti unsho de unsho wi ase akura keto unsho yes 19 years was that for mami now is 16 years unsho wi ase wo fa no just ni sunsun kwa mbo no unsho na yese na e dey be pa na be wi ase sakura keto woni chi say wo ti dwe fools Mr. Champo ba ni so no so nye so me ba okay na wo ti dwe full sleep wo fa empa so my god sedimenti wo en fa na akono e dia ba sem na so pa so fa me se bio minimum ma me de beto ye 40 plus se wo run ho ama kwa kito we say agirigire no ma bia bad so for me agirigire no ade be akono bone nko a na wuti control ho etiem de yeto na bibi ewu ana wana ka say ewu yo wonya mi suro ene se ni nipa be comporto ho na ama nipa buo enu ntina yedete wono mo sa na wo akwa kito a wo akwa 365 days in a year multiplied by 3 of my isa so they were fakata ko jiade a bi kura ko jini school fees so amame ne wa na me fama so mama is a champion blackmailing so mama what blackmailing now so should I so jira wo so mama e wo person akore what in kwaso Mr. Champion asem no start no tie ni ya what in wo fa no de ne yiri beka bia e ya right na so mama e wo pe wo nkwa we say what in kwaso nyakopo chisa boni we say what in kwaso wonya sikani nya bibia le beto atene kwaso wonya 80 years eze ene wo wote so nje senka wo kan ma me ja ne hwe wonya kopo betie bie kwanfoforo e de ama no se bie so ni obi a ana so kana se be pam no ewrade diri be si ye Joseph enso bible eno de sasem no Ghana for me obi e no be Joseph so mama nyame kan se ye mo mo ntia se enye na so mo tie so ma godi no na wo maame ya sebi yo wo bana na me ya se maame me nya ne fun yi so kawia we nkanya pa bani akoda we se na wotimi agyeje ho adwa ho akobon fransa ko wura adwa ya san aba ka kwa we ato wo report akoda e rape ni ya ka ho this one pa say enti na akoda we na die so from me ati say ati say we see enti we give me what I say yeah no de wo be de no ena de nkra na abare de Mr. Champo jai so for me we saw the be ma flap wa wo hwe ne flap wo akora wo de be na wo just we di nu what say the man dey cucumber near the nu no ena ma me verse just to release what I say na akora wo say no fa na akora ya ma no wo yes we demonic ma me ye demonic akora wo say ne shebre so for me mo ya wo mo yes am wo mu do enkwani ja wo say ne first ne shebre that say akora wo ti obenyina no ne ne bia enko ye bia wo say no ne bia spiritually no so for me yet what them say na go pon de wo ha
ɛna bonsam deɛ so ha sei enti nya wo yɛ no bonsam deɛ no wo sɛ bonsam afa no domu wetin we use for anything ne dachi ɛyɛ risky ne maame wo adwuma yɛ ne papa wo adwuma yɛ wei ɛsɛ yɛ no adwuma wo papa te ase wo te ase because adeɛ yɛ ɔde aso no ɛso papa ɛso wo bɛ tase fiefie sɛ dada ho ɛsesere wo ba wo hwɛ ɛnho asɛm ni sɛ chapo twa so na te akam twa so electric ne bɛ te akam so asɛm ɛya adem ɛya pa ɔkyena ni sɛ champo yɛ sɛ maame ne sɛ ɔkya no ne yɛ bɛ kasa to ɔkyena yɛ to aso na abampa ɔkyena yɛ bɛ nya no ɛyɛ bɛ ya na wo musika duro malady ɛno bɛ bro ɛnɛ ba na ɔmo aba no ɛnɛ bɛ yɛ hye ya ham no just ɛyɛ te ɔkɔ asɔne so na wo ko twa kokodi agu so ye twa na ma ne hunso ne di gu sade ne so so from me na me ka kire wo mo twa di gu so akwa wo sia sacrifice no what se ma mo ni deliverance wo ni prophet what the same mo ni deliverance akwa wo so ni future e be yo wa se mi sebra wo twa fefe se wo be ka ma bo ni so yankwe abrampa ajita wo malady malady akwa won he danye boni bia wo oh malady tie make na bra pa na se mu be na malady want mase a mami kasa nwe malady he asema make me pese ohunu ba bia akwa ne nye boni oh malady tie papa ni nia daje na de we so de daje na ye enam ye afutu se mo malady wan ka se awade ye daje adwuma anu ono wakwakofa ma amienu akora yi so ne wo fa no asante forzo de ofawu ofase ne di ade na ti omu ya ba malady tie wo pese mu asoso malady asem bi se wan hawo ofawu ofase ne di ade eti die anu ofa ko wal mi akwa ya bubu ya se abe kasa ba cheno malady ba cha so ofawu ne di ade ofawu ofase ne di ade wo ofase ti wira malady mi sabre mi ko wal mienu o mi ko wal mienu na mo ofase aba be di nsemu no we na ofa anya de so otime de eye no ofase betena eye na yere nchen so free so nya daje aware baako malady mame ka bibi nche mame no emfa ho sa akra ni wofa yere na wafa no mame ka bibi nche mame no malady wo ye mambofo oba no wo yi ohye ewiase ebi se ntime nkoba se sebi ukunu wofase one na tena mfinhia eduni o se 9 years na oje na eduni na dia nkoa malady se nya bayie me se aya o motete o mo odwale ese wa eye sa bebe penalty malady eye bayie na ni bre die bo fo baye ni bia nso nani open office dia aka ho na akura yi so malady de ntia me koka so ofa wu office na di ade no akura yi se bibia da maame na bam se de na wo kire mu no bible mu asem no esi asazi isu beto mo mutimi dwane no enya binya kwa mobo nse we wojira na ne he kra na akọ no ope memfa so opa adomen na makache mo for se komeyere ho malady was se oni me ana enya de a me de ade ne be ma wo malady yanka no kre ni papa awu ni maame su ni krom ha asem obede ya no eti maame ni eka bibi nkire no se wode yeska dura na wode ye e ba sa wonwane kwa sole dem ko malady dabi we nya so dem asem ko ba so fama ni malady tete wona asem ba sia ni edwa ko asofie ni process ni ade o eno di agro wura hono ma e be san wo wati ko se ko he fa no ka koda ya to aso da nim ya tum edo tma asa tena no so obi ama ho ya pon se sabo wo be de ofie ho enti we wo dwane enye yi efie wa no so tena ene ho so betra so maami abam se ne me na woni ananya de ame de opem de be ma wo akra di asem no betimi aka malady na se abe sunsun boni ne di nachi enu mo no se ye pe kire e de ma no tete honhom bi tene so wa be ye banfo ono amu ebi se wo maami mu a se de obi ka malady mu ano wo maami mu a ana san ne da wo maami mu ana ne da di akra yi malady se de tene so no aye honhom fi ana tim tu say na maami ne de so girlfriend o malady wo bua girlfriend kana ne nye no wo fa yire ho sa o girlfriend kana ne nye no wo fa yire ho sa we wo sika sa hotel wo kana guest house okay ebi aboso me kra no akoba akopɛ we su di owura fia ana tesei eti oba no kra no de na no na eka no kwa em so head down so no so no wo fa yire na no afa ne se ne girlfriend na ni tiri na ye so fa ma meto so na ko fa beto so am se ka ni sisi ko betwam ama next time ha de opine ho ma me ne e bayifo
Mammy ya bayfo my lady. Oh my lady, me see me 2025 my catch was a send me a wombia. The Mekan Biano Mini Pani Bejina. Everything they see, Mammy ya bayfo. Ukrum our fast. Malek says I made you one, Mentia Singusi. At some way, Ukrum wa fast. Edia kono. Enyewa na wo kasa kan fo. Oh, se mi di ka mo Matias yese. Akan fo fewu a ofase na di ade. To otumi wale wo yere. Oh, tenka. Se timrem na wo hosa. Se sie de wo senka ye ne se. Esirem de da so de wo. Se nua kra na yiri uwu a. Utimi ware. Timrem fo ni nyina tribe bi. Ebiye. Ana we se no. So ofa kra wo ana wo baba. Ana branti ya kosku ana waye agapade bi omo pese be yira otimi ka se ware me ba no no ofasi ni onware ne ba na nka fie wa na nko abonten ebi se wa anware no na sa branti ko ware ba bia se agapade ne ko ti so de ne baba ama ne de da so de wo fie wa enti ne wo ho ba se na yiri mom de nyame anim ni maladi se nkente sa na nso akran ni janko bia oni ba bia ofa oni ba bia ofa de mam de tu anim se ofa wu ofa se ne di ade ne bi nie ebi ni ofaja padie bi ofanya wupe ni nya ye no ofa ase dia adie bia ofansa da so bia onya wu e no ofa ase dia etimi no dia kwa ye me ya ne se ofanwu ana wafa na ade eno ni ade akwa ye ya wanya ade so ofanwu dia enko di bo di satu so bia enka ne dia wafa ko afa ne kwa odi ni saboku ni fanyina afa ne kwa na we zuro da so deti ase enam na kwa e bone dia ma akwa sese sasa bi ne di na chi e wo se ye dwane sasa duro na sese sasu fi no enyina fi so na maame ne die ma le di maame no me se me kan biem so e baifo so nya baifo na ni bibi wa ma le di e di enti na makwa koduru se ukuru won faase asemu etesente ase bia nim nyansa bia nim e di anko a akono bei enti se okurukura ni ho na be fa na chi a enti kan wo faase o china be to asa case we so maame no ba bi obi abije bo modin a so o adwuma mi ntumi nkasa bo modin anya se be kora adwuma de mark e camera ko sini so da chi okay we see this year no obi akwa asem so the cross we adwuma mi magimi chair sa pepe oh my lady malope da bankukum ya chi malope malope sabre kwada so bola kesiem eye dahi maladi maya adwuma o maya adwuma na wotwa na man fa kam na nsini so da bi sesi en mesapon a me wo ho ye chi ne da bai me efiada no anwumre maame na ba maame ni mfraburuchire ma ni nua no no pa no ne ba mukonya malope wai maladi on se kroma se no wo odin e bebo ana wajimi so e kan wasem a obi fa ye ne mal pa ko ma de aje ka sie mia ye view ye ne malope di komo na se ototo ayampe ase de ne ye ken ya na one YouTube channel no bi OB4 eni ne interview wo se wo South Africa se hono na no oso wo enti komo didie mu na se ye kan asem no ye nuanom bi so fire o mo so ye debate enti na se asem ne na mfra bam ti boy no we smart na OB4 pese ango nya no na nka ba bia wo bia ye faso ba beche no OB4 friend o dada ne sa sebre bi na me ka se trade ba bi ho so ta be didi so ba wi nsa nyina ho wode ni tronka yi sa golf train no me wa fa o si tronka o di tronka be so ne ma ne mema atimo wi enam prekonam malope wi prekonam so fu pani malope wo wi prekonam eti prekonam no ma na se wo se fo kwa apia nyame akoa e so asem da no so na onya huni eti malope wi nam na na se wo se e ma ne frem bi so mu nika na me ba to mu dika akoe no no ote ho nom ka ni si sport nanim ana ote ho tronka ni si ho ana ote e ho no ne maye wi nsen wi nam eto mo wi ana police fo mi no duro na me mo kaso mo no me no mo kasa no me gaga am se o mo twena me free CID no e free CID no se afi no abeduru office nti o free kwanda so aba obeduru na se patrol team na ho no enti asese man se won ne sister AJD o mu bi se no mo question we mo na me no mo kasa fo so anche na CID no kokoduru ho okoduru na se police fo no ho no nyina ye ne nkwala no se asem no wo manim wo ma be case on di se kwada so bola kesim ne de ne ko ani yeso amalope tena police cam ana ne golf no se wo yes ne kra tete di se o ka no se ga bi na akokokunu no wo ka se wo yes no de spark car
enti police for no try so the can be there and this all the way and the boy na tija train asana atia faso na kakra kredo enti malope dem no dem no chopa ne su a wo su no malady court wa na be kwa akɔwie court ne be wie enti me so free happy me ko bola kesiem na da bi se ko eke ye free central ne awura mu ho enti na me wa adwuma ye pa malady Sompa Nkomo ye twanto mesi akoko so se be som number no ne da so no ena no ye baba akonso ofra kra ba ya o se oni ye papa bi ko twem no fa ne to no ne papa ne fa ne to no ya wada no papa ne free akra ba e ba be dui fefefe tina de ko twa se papa ne jitu sa sem na kra ne kan ne no kre ge no we onya akon abayo a o 22 one ne twempena ena wo mu fire ho no so obefa ne to first day ni de again say ye ne ya but ade eche ne again ne to lubricant e de buy say papa na nye no fanfa ne to enti no again ne to papa ne to obi ebusa ne so say e rokore ono ane to lubricant no enti ne say compensate no ti papa na ma no 20,000 so Sompa hospital 200 million cause one for so ono wada now to me ko to lubricant say fafa me turu na say di me dia na che say wagye ato so ne beye eti eno so de akosie no eti ba bia wo hwe yen production numbers no neguso no asem bi da so bi atwa de mema munya kokuduro na me pira mo e wo dem musu munya kokuduro na momra e ma no so munya kokuduro mra ye de ha so hye fan ye mu ya wasem wo da ye nyina ebeboa wo be gina toto ayampia so de ebuba wo de a ene wa number no bia na utie radio 0541126626 0541126626 and 0242 056978 0242 056978 abusia for me ti my ni fefefe e frontal pony obema na ye Morris GH I say Aba you are so zagaza bambala kuta Morrison na ye mi ti fefefe techiman on his body ash jumo ene die no hwe nan sen me be okotena UK kakra metin kings na o tina touch ona no ye adwuma wa be fie wa bi ni nice salon a wo ye adwuma eti u ba techiman na pese okoye uti mu bibia ko Morrison ho Morrison GH o on his body ash ne die no hwe na o se metin kings dealing yesi mo pemasem papa titire cylinder yesi mi rege wo fe ni agro lenda me chia mo papa na me hyiram woni doctors yesi mo ma me mo family ni agro pra na me so me famu ni agro pra me yada mo papa erade hyiram metin case fo am hwe Sompa Nkomo nyina so erade hyiram Ransford woni ya Grace mu twa na no ai pam chew yankwa wo ma so 0551 931 0548931931 0551931931 na yenko ahoma so. Hello ama asinjintam. Hey nada Yewe bia na mahenda na ya ato mi fẹ́ sọ àwọn bẹ̀rẹ̀ na Abraham Paikan ọba oye bẹ̀rẹ̀ fún pọ́pọ́pọ́pọ́ ẹ̀nà oye mambo fún oye adisẹ́fọ́ ẹ̀pẹ́ à mẹ́ma no ẹ̀wọ́ ní baako kan nínú ní ọ̀pẹ́ sọ ọ̀yẹ́ tẹ́ adé no ẹ̀kẹ́ sọ ọ̀dẹ̀ ẹ̀gbọ́n busua no ẹ̀kọ́ ẹ̀wọ́ pàtẹ́ nípa mi lẹ́yìn tí ètè ìlú ọba náà ankasa ọ̀yẹ́ bẹ̀rẹ̀ fún ọ̀sá mambo fún à ọ̀yẹ́ àdúgbò ọ̀bẹ̀tọ̀ busua tó mọ̀ yẹ mamẹ́kọ̀ na ọ̀bùnmẹ́lẹ́m. Yada say hello the people's spirit yentie o Obiba Evans na kafe Obiba Evans Obapa na rabe na abeba wo so kabi Obapa to da job to sa free ya wadaroma am board daroma Obapa dey say here aya ye mu de yen kan fan kura piem mama ko bi ma ya mu ye te aya bomb mine aya dia Obapa dia Obapa akono be eju president wa jawari ko wale dama fofore ana piempo ana wo baate na Obapa meza champo to ka dem kra na wo man enan kra no Obapa yen kan wa future leaders why enan kra no fi en kra boni na ntu wo fa iru su obi am wa nga no sa jile tiete ba bi
I mean, we know about Papa Yamin, or Juma Pa. Let us see. Hello. 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 I trained you. Maybe you make a the mind. Didn't you? They make my can say. Now you know also the man, a cancer, be no one in Yagana. Now, Cassette, acquiring your bonnet, yeah, so to be Jane, which will be Jane, who's need be. I had to go and war for now, Jennings million honors upon the one. Not all come what is sad, you know. Yes, sir. So I see a man and missing on your mammy. Didn't say, because I knew. Because I can buy you must never store you. Yeah, you have said. And it's an airplane, the mammy, they under some mamma. Now, what the first idea of what you say, Mr. Moody on walk a branch. And if you see any fear, waiting, Sakran, myself, and so we get to the piano. Yes, in the line, they get dressing the red open of the fun. Mr. Moody on one. Now, suddenly they also the management, then I call it, Madam. Yes, sir, that's a former Tadia FFA Pamoy. A Miss D, Accra, and Wapamata FFA Shemil, Opata DB at Twatos, Sama Kumakusa 5, a 0266 700 666 0266 700 666, a sexy but covered. Tifrana Omnibima. Hello. Hello, Pacho and you. My lady, Mamma Ricky Baku, Mamma Ricky Baku. Reggae, your piety, Ukiada. Oh, why you said to Mamma Ricky Baku, and a Pacho Baku. Yeah, you, if Fiada, Pacho. Hi. Hello. 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 Pacho mani so kakra ni entie. Hello. Hello, Pacho entie. Pacho, good afternoon. Afternoon. Pacho mo program ina na mi entie na asem no. Me Pacho avantie no e wo mo se wa nya de. But man Pacho no dey ka se wo mo se avantie no wa nya de but that age no was shot. Age 16 now, how many to me for say no. That I'm no when you say it will be beyond age mother will matter. Can it imagine about that one age 19? Now, say, no way any now when you know what's annoying. It's the Mumpa Pipes no more farm boy planting. Now, my men so. Yeah, what the way you beyond 1 year from a crown and man made us. And said, hello. 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 Pacho yentiu. Aba asemi na chairman Margaret Akranana. You Joseph Asem. And Ghana the Joseph Asem the eje tumo. Boy na nya de by Joseph Asem now by 170 the say Ghana ayechene the eje tumo. You. Why the young boy and so body. You. Is a champ what I'm Joseph was a man. Hello, boys, and it's a comedy. Hello. Hello. Afternoon, Pacho, ain't you? Ain't you? I'm sure 400 brother me a coin. Near the Sompa Nkomo no SC. Na me ado my Dutchna. The akachiri nyina de bebrem. Sompa Nkomo de Ebola koso anane yentina. Higher Bar Herbal Hospital. Yasue yekese a yedi dwuma e wo Kumase ne Accra Spinters Road. Accra ya wo Spinters